uDoja Cat usile. So uDoja Cat usendele ubaba wakhe uDumsani Dlamini i-website, right, yokuthi hayi yilapho uzothola khona amatikiti ukuthi uze laphayana kwishow yami. Hayi ke ubaba avule iwebsite makathi uhlangana ne ubaba ke uhlangana nje nomsangano. Hayi uthi uDoja Cat hayi from there ngangasamrespondi aloku asenda ama-message abuza ukuthi ingane yami angazi ukuthi ngibona kahle wena mayidali ayi phela manje mina ngicabanga ukuthi yila ama-message angalunganga angaze awubuke kahle from your side ukuthi hey kwenzakalani ngoba hey mina into engiyibona lana iyangithusa wezandile awukhulume phela Zandile awu Zandile angaphenduli uZandile phela uDoja Cat igama elithi Zandile ulinikezwe ubabakhe uDumsani Dlamini. Hayi ke guysini sibonile lapha yena uDoja Cat uye wafika la eJohannesburg wazoperforma and yo simbonile lapha yana akhala ejabulile ukuthi she was well received lana eSouth Africa. Hey South Africa to the world sana. Uyabona mangabe uphuma ngale ko America bese uzothandwa la eSouth Africa wazi kahle ukuthi ya no because bayazi ukuthi la eSouth Africa singamabhoza wokujiva singamabhoza wemusic ithi esiphethe iindustry yemusic nje bayasihlonipha nina nazi. So manje ke na uDoja Cat uthi yena number 1 uye wafunela ubabakhe wamtshela ukuthi baba phela manje ngiyeza lapho eGoli ngizoperforma phela. Hayi ke ubabakhe wathi kuDoja Cat ngani yami yabona mina ngicabanga ukuthi ngizokhona ukuthi ngifike lapho kule show yakho ngoba ngibhizi kakhulu ngimatasa and futhi wena awungifoneli enough awungimessage enough so asikho isidingo sokuthi ngifike kuleyo event yakho kuleyo show yakho. Hayi ke uDoja Cat amangala ukuthi hayibo phela bengithi nje mina hayibo baba yazi bengicabanga ukuthi bekuyiso isikhathi lesi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana yazi kuba ne father daughter moment nyana hayibo hayi uDoja Cat wa decide ukuthi sharp chom ngizokuthola ilapho ke azosendela ubaba wakhe iwebsite ukuthi madala please man come nansi ifree ticket wena vula nje iwebsite ufinishe lapho ama details wakho then you good to go. Hayi wangena ubaba Dumisani ke sho ukuthi umoya wakhe soyehlile yabona ukuthi hayi ingane nayi imphandele iticket makathi gwala kadla kwiwebsite uthola uthola nje abafana ababili bebhizi laphana bayamuncana bayenza nezinye izinto njena. Hayi wacala lapho kena wazama ukuthi athole uZandile ukuthi hayibo Zandile ungisendela amanyala ngane yami or maybe awubonanga maybe wenze iphutha wangisendela iwebsite wrong uthi uDoja Cat ngalomzuzu makaloku asenda lama message ngibhekile kanje ifoni yami nyawo bona lama message wonke ngithi yami yilento leyo ukuthi mina ngimangizama ukuthi ngikutshela ukuthi baba ngiyeza lapho baba woza wena uzongitshela ukuthi mina I don't call you enough ukuthi mina I took the initiative ukuthi ngikutshela ukuthi ngiyeza hayibo lo baba lo hayi ke uyabona uDoja Cat kulokhu hayi shem ngiyamhlonipha. So manje ke na kwayenzeka ukuthi ubaba Dumisani athenge amatikiti yena samsala off from ipocket yakhe ayelaphana kulentuzana kushow right. So before nje imanagement kaDoja Cat beyila imtshela ukuthi wena you not allowed lana and then from there bamthatha bamisa ngale kwi-boardroom laphana kwaba ne-meeting and then from there bamrefunda imali yakhe right bamtshela ukuthi no angeke ukhona ukuthi ubukele uDoja Cat maka perform. Hayi ke wahamba ke ubaba Dumisani hayi wangena laphayana ke kuma social media washtela the way wathi kudala ngithulile ngizontshela namhlanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani lana uthi phela mina lo ngahlangana no lentuzana no maka Doja Cat okay fine saba no Doja Cat kodwa ke lo mfazi lona uwumlungu so lo mfazi lona unazo ezinye ingane right. So mina ngangiba wondla ngemali yani yeSarafina kodwa ke makuloku kuhamba phela nami ngumuntu ene uMaga Doja uDeborah every time yena makafuna ini nje uvetane nje angifonele sometimes anginayo naleyo mali mele ukuthi ngenze umzamo ngangibona kahle ukuthi hayilana phela manje ngiyahlukumezeka right senginakekela nezingane ekungasizona izami. Hayi okay fine kena bacala lapho ke bangasabi right khona because of ubaba kaDoja uye wa decide ukuthi hayi phela ingane yami uDoja hayi laba abanye. Hayi okay sharp wacala kena wasikhipha ke ukuthi hayi mama kaDeborah naye makabona ukuthi uzoyenzani because mina manje you know hayi sengizwile. Hayi okay sharp ke wacala ke umama kaDeborah wayenzani umama kaDoja Cat uDeborah watshela uDoja Cat ukuthi ubaba wakho umuntu omubi akakuthandi akakunakekela wangenza kanje wacala nje wakhuluma kabi ngoBaba Dumisani right kena. So that is why kena uBaba Dumisani namhlanje asho ukuthi phela manje uDoja Cat ufake yonke lento le ebekayitshelwa uma wakhe.
Kodwa-ke mina ngithi for a mere fact that uDoja Cat took the initiative to say baba woza ngiyaperforma uzongibukela as ubaba wami, bekumele nje ukuthi uBaba Dumisani angakhuluma izinto eziningi athi okay ingane yami akuna problem. If uBaba Dumisani asithi bekazoba busy ngalelo langa, bekumele ukuthi akhanshilishe because umntana wakhe nje uhlala le eUrkant, you understand that. Bekumele nje am prioritize, you know, abonise umntana wakhe ukuthi lento le bakutshela ngami uma wakho wakutshela ukuthi ngumuntu omubi nana, bekumele nje athule yena asupporte ingane yakhe yona samself bezobona lapho ukuthi but nangu baba musi uyenza i-initiative yokuthi afike lapha yana elentuzana kwi-event yami, uyabona. So ngiyacabanga nje ukuthi uBaba Dumisani naye manje sekafuna ukuthi naye akhiphele nje izinto zakhe kumntana uDoja Cat. Ngicabanga wami, I'm entitled to my own opinion, right? Right. Yeah. I feel ukuthi uBaba Dumisani bekumele ukuthi ayihandlishe ngenye indlela nje le ndaba lena.